0990 деген вин номер қарашым керек та берден. Model 3. Model S. Бұл Model S емес бош керек, а? Ondan koygan. Çok бұл емес. Model S şunday сияқты да. Бұл да емес. 0890. Мынаки 0990. Менікі екен. Nerede koyatqanda? Men de Tesla açık görген emesмин. Өткөндө айдагам Тесланы. Bir açık Teslаны эметкенде. Карач аны. Кирпир. Короче. Бул эми отолуп турат да. Нере койсоң отолот азыр. Нере коесуң? Болду. Смело. Десе буну арканкы назад вперед. Бул жаңысы турбайбы? Мен берки эскисин айдагам да. Нере коюш керек буну. Отолот. Все, мен эме кыла алайын азыр. Инспекция кыла алайын. Ушундай Model S paketте салонда шайын кетирип сатыптыр. Мына сразу эле жүрдү уже. Роле. Бұл поворот тик турбайбы. Мен деле өлбөйм да. Могу жер жок экен. Экраны кантип экен. Задний кантип салабыз эми. Кастеп теуп коюм. Бузки кантип жүрөм аркагачы. Аварийкасы кайсы жагында. Şunday eкен да, панорамна полный. Мына жагында эмеспи? Мощный брелок экен, короче. Терский брелок. Просто налой. Жо макул булчу. Надо açılıp değil mi? Bunu arka zadnıyla salgan qanday oldu eкен эми. Tesla, поехали назад. Десе мынаки, ёп твой. Тик күскүнгүлөрдү канча түзөйсүң? Kremen tak dedi. Gereği yok kremen. Малар күскүкен. Берки күскүн чыгыш керек болду. Эти күскүлөрүн. Контроль түзүп иштейин да, башташпай. Түзөлчү да, кыргызчалар. Паркинг. Ой, паркинг койсоң кайра бунсу жат болду го. Пойди инспекция кылайынчы.